Jit yang kertong jang VVP nama bagi dang kena pelat kaseng VVP kadang kena pelat hot menjur ya kata kaseng VVP kadang don kata jangka kalau ngebala Islam bagi yor kertong jangi ubrang sama ubrang temai yang direkam hot nyamdan yang experience Henry habab hai syawai pat kaliang kae experience kaba kini kinong yalam jongi kinong ni kemat ki jongi kini giseng ki rasin syal di district council baros kata kidon kawai kinjat ka experience ka paningkong lembang si bansab ke bampong ke bajar apa district council ha kaba kini ki MDC ki bangi ni jet kim sunala kadai ka kadai ka kindon kadai ka kadai ka kindon kaan kaba kedau bakwa berpulang ya exam bat bersejian bat ikibril kibril hom bat bersejian bat ikibril kibril hom penyo ertahkan hendai ai baca penyo ertahkan hendai ai baca apa district council namar bagi don ni kita kira ram kibenarim kidong yaram kibel experience apa palat kitung kambean ya apa district council kitung kambean ya kibayang basam juki ikipalok kiparaki Council, datang lagi beliau jong MDC, beliau jong kia. Tadi kita berbagi experience kebakidan. Hal bagi tiklet wak banbut yang kendon. Baik. Halo. Tindak abang ipai berbabi. Bila bikin mau Muslim ajar buan. Hak pun bagi sorkar NPP yang jingiram jangka ringkat ke UDP, HSPDP, BGP. Kira pun baik yang pun usah. Hak apapun yang dijaga oleh district council, kebun yang dijaga oleh Meghalaya. Kira siapa hak juga cepu asam. Kanu kalau kami senai bani bagi perado prasnam kikun kiajar jong ubri nyudrak kinca nyek jubor sa asam kijaka jugi kinca nyek jubor sa asam padabi bakwa abang epi kidai kita kinagelam coba experience kebanyakan ha jaka bagian thai kian banyada utrali termuluk dan paskam ya kendau bersiap kibat kikoi banilang ya kendau bersiap. Kadang kita tetap experience kebakitan. Dalam bikin mau hak arpu arterik, arpu kendai terik berai besar arjar puan. UMDC jong ngatang jongi ringkat ki MDC jong NPP kidon kalau ikut baru kila stay yang main city hak abang makiru kipen scam bagi menjur bayar kata sekolah kebaik soya beri asal mat Meghalaya. Bantuan dia pun usam kiri ke scam barat banilang yang hendak bersiap asam. Ngawan yang ni omong gento ngerai perbabi ngawan yang ni berkasaki kesatal. Yang ba masyarakat ngerai perbabi Iliyo daunong yalam ubah pilajit hari kadang ngatahan di jangpi ubangi ni kembura mado kata henry lalong no way pat ugang soy ya ali siti bama urung munjul ban pa iki jaka ka kendau siap sa asam hatur pat babi yen pa kumya kita ginong yalam yen pa kumya kita kisakri ha jaka mi kisakri ya hari kita kendriu kinyada kendau siap kisakri ya parti kijoki kisakri kikalaban ban kilakalalong pun ban kinong kayi kinong ilam ya kendau siap pat babi tolong kita usir Nabi ko awan pat kani gisdi sebuah sepet way nak MDC jong odong katahan ke jongi ulang long ubasoy ya kani gisdi bawa pun scam baru menjur ban pa kililap ban pa ya kendau siap asam kada kita perbabi ke bang orang ya experience ke jongki ke experience ke pasal ke baki kidan kini kina yalam ki balam yalam yang hai ki por ki balik tolong bagi lam me ada district council banyak drama banyak
Menyerong na hoy ke parti siang hoy pat, menyeringkang na hoy ke siang hoy pat. Kim dan syua kadang rem. Kim perkat nam tak abit kabiang iradi. Kim perkat nam tak abit kabiang jong ba. Ni sia je MDC na adang katahan ke jongi. Ni Punjab yo nak sang Kongres. Harap kot buat piso saya. Harap kot buat piso NPP. Ni persyong syuki yo. Kum MDC nak sang Kongres. Hendak ulannya suara sa NPP. Hatu upat ba. Ay sa kajing menjuri bantuan NPP. Kung gipat ba be. Tolong gibasta, long gibasumpang. Hatu nginjek kita kibre ke bondan garang rem. Kibamsud nyaw yo upat ba. Lapor syongnya gua syuki MDC dah apor upat ba. Hendak ay kebaca ujuan NPP dah kemana lagi. Hati football dan away player utipet udan kasap ukiyo sa perang usya tiap dekilak laki kerol uyok pisang usibet hakam san bertai hakam jet MDC lapor syong syuki lapor MNE lapor MDCU dekipat ba kata na siya tiap yo pisang mano yo pat ba yo usibet kung kipat ba be ngoy bilong bangser namar balajan di election kinsawan mantik ya tidak tak bisa. Hatong ilong ke bajang daun jadi tak bisa. Akot na WRP balang makasang voice of the people party yang mat sabut ya kinang penbit kinang pentame. Kibandang kanang rem kibambat yak kular. Kiklen hading kijuat hapling. Kiklen hading kijuat hapling. Kidai kita kinang ilang kijongi. Hari ini giski, hari mania cerung cereng, keadaan desain kelakan thok, bahasa voice kira kamlang nanti, badai maki kibala penyo keding circumstance, badai maki kibala penyo yang setiap Meghalaya. Kaseng Kongres pada kala kamlang nanti, badai maka penyo keding circumstance bakajalan Meghalaya. Hendai pabit kami sudah longkong tam, hauslam. Oslam kat kenai spa sampinyo hadian bang iyo ala kajong nilayo kalut na hari India lomba kayo na batauan watha kasod komiti bat kata kasod komiti kalong ngopet iba kami ban bisa ban puli ya karukot karti rustur jong giriulun bat day lomba kata kasod komiti haba uba joy lolong lomba jong butuk kata komiti bat day lomba kadinga sat do yap kajong u nilayo kat district council pat bawi om kaseng Kongres kabul ai kasik schedule om kaseng Kongres kabul ai ni state pada bawi dan berikut izingkran ijong lah maka por kalau misya show ini aku abang yepi bakal dai ke por ini bangin kelas ya ngin keladem ngin bo yang jing soiet bagi jing sobit sedien pada bawi aku abang yepi hari kinti wamanta balada kiwan jepi ban ai kapisa kiwan jepi ban ai Kia kita jepi ban ai kini kita ini wong yepi watnot kupat babi ban ai bakta kesan spa kasih ajar kalau ngeding tak merawi ikun kikti ke jongpi ngai tolong jebring ke basta long jebring ke sumpang jien yang kita mui kemat om namar bapi UIA ngai jien yang kita mui kemat namar bapi bagi dan yang kanong rim namar bapi kilong jibril ke basmur ke jimut ke jing berkat ke banyalam yang hari ke jat benril bagi empat ba'i siya ke jinggalah but waong yepi ba kadero kapor bakit ay kaseng voice of people party kabalong kaseng kabatamay but kada pim ay kibiri kabatamay ya kaseng kabatamay kan mau kanamdan ke jinggalah po district council kanamdan ke jinggalah ka imlang masalang tonight scam ba lomba play ya shibon hakila patay kubori ke jingpensal ke jingjang ka imlang masalang head scam kilong brio ke basta ke basimpang but papiru kung baka dong ngathan mo prang dong mau ngat borok away kalau kami nanti kalau ay ke jingpersyal ke bapura ni ganti ngomantay kaseng voice or people party head scam ru wana ani kaslong kadong ngathan ke jongpi kan ay ke jingjot kadong burong ya kaseng voice or people party ngan pengkot ijingkan jong ada kabang ini wekin tie iba ujuan f kini wong ask not what your country can do for you ask what your country ask not what your country can do for you ask what you can do for your country
Wat kali kali kan le ayu na menta jongpi, henry kali kan le ayu na menta lagari. Wang ya pi, wat kali kinong yalam kin le ayu na menta jongpi simet, na menta jonga simet, henry kali kan le ayu na menta kinong yalam. Kali kan le ayu na menta kaseng voice all people party, kaseng pra, kabalamin siya kamat, banyak kun tempat persya, ikapor ke jinggam, banyak kun tempat persya, kajing berangkam bakla yang kapor, kajing berangkam bakla, kajing irorat yang hakang beriu. Kajing pat sidang kemat, bak kajing bit, kajing pamit, bak kali lagi, hele ayun am takaseng voice or people party, kablami siya kemat, banyak kun tuma persya, abam sak bampong. Kajing sian pat, kajing kublay api, to abu kublay kajing iet, kajing start, kajing syampang, ungar kuya piway, bat papilra pan puston nila di, hanglu kan ayang alaway, kikon kipateng kijongpi. Dalam tu isu yang apa? Saya simpat kata dia. Nakon kami hari pi bodoh. Ali ini lumlang ni kemat. Suan pun yang kasih hilang ni jungi. Ini pertak eda laisin laiwat yang sembal jong upra. Subha, jawannya tulang saya kemat kena mengilang pun yang kasih hilang jungi kum ni. Dan upra udan kamensin ujung pi. Berapi udan kajing sakit clear. Kajing clear. Nak benda kali kajat kibendri ujung ni. To ai ketiga man gejong pe yang sing voice all people party bato ai bakadi gejing peta jongi yang sembal pra kalau gejing peta edal ernya nak bakadi gejat penrio bat talang lu gejing wat sabut kita kinong pembet kinong pentame ini kinong ai pisah ini ngin buah ani election kemamenta ya kapit kapiang jong galaway bakapatay ng banuan on gejing kuan mentoi silat Tito hindi petalang, hanya lang mga sa buat lupi. Hapra! 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 Kumulay siya jarmo. Kumulay siya ba Albert General Albert Korba pila ay ki jingkran habede bat ka berpensayo pa habede bat kani ka MDC election mentau